Indian Constitution along Karbi Anglong lapen di masa rara aphan ke tok pidak Article 244A ke papleng sirak ji aphan pura KADHASDCOM KSA KSA Karbi adorbar Karbi riso adorbar Tiwa adorbar lapen Hamphang asong atum pen Delhi rongsopi jantar mantara long kachesong damji aphan barpon tanglo. Karbi Anglong lapen di masa rara kar inai laki Indian Constitution along ketok dak Article 244A henlo. Lason si Article 244A mate hemprega joini penangan Karbi rada hemarit kana hokpen chenglok aprana muisidame damnanglo. Article 244A ke papleng sirak ji aphan pura KADHASDCOM KSA KSA Karbi adorbar Karbi riso adorbar Tiwa adorbar pen chenglok. Hamphang asong lapen Karbi Autonomous Council chilang pet pen 1986 aningkan pen chisong bom bang bom si nonan artan ningkan kebar sirkep an preng tanglo. Bangso teng pen central government pen abang ki ang thek kemisi longbom lo pusi pherang kia mailong ningchepo. Lapen non Karbi Anglong arada tu nili tu lo na chito tu na te nili tu a principal ke autonomous long le tik ke nili tu ke lan tu a party ke KADHASDCOM ke political party pinchong ke lapen itu a leader tu abang ke election vote la 1986 pelo lapen non 39 years lo apen la swateng penon Karbiara tum kabuji peni tum lo na chirap dun hala supervisi Karbiara phan churulo council pana churulo la tim Karbi Anglong tum ta churulo pana churulo la pen ni tum son chirap rap pet polote prap chin pen autonomous long ji pusi ni tum mata dan pen long le tik ni tum chirap Kidamtang Congress ay government ahut hong ni an minister level singki pon tanglo lapen non BJP government penta purun hini ang deng anabangke secretariat level singki pon long tanglo puta thanpong bonda kopia potsi Karbi Anglong lapen di mahasa radakar I hemprek kilong le regma pulote MOU lapen MOS kachetok deta isi MOU pen MOS tokte asonte Karbi Anglong lapen di mahasa radakar I Article 244A mate hemprek long et popusi Delhi rongsopi barbi aprang pherangki amai long KADHASDCOM amai phu ajit timung pen ningchepo na ami tu teneko APHLC political party regional political party hoy itialike গতিকে তেওঁলোকে যদি আমাৰ লগত যাব বিচাৰে যাব পাৰে তাৰে কোনো বাধা নাই সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিও যাব পাৰে আৰু সকলো সোশ্যাল অৰ্গানাইজেশ্যনো যাব পাৰে আমাৰ এই মেমোৰেণ্ডামত লিখা আছে আমাৰ সোশ্যাল অৰ্গানাইজেশ্যনৰ বাহিৰেও আমাৰ MP অমৰ সিং তিছো আৰু যিমান MLA 5 জন MLA আছে তেওঁলোকৰ সহি আছে দুজনৰ CM Karbi Anglong CM Dr. তুলিয়াম ৰাহাংছাৰ আৰু ডিমা হাছৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ দেৱলাল গলসা তেওঁলোকৰ সহি আছে আমাৰ মেমোৰেণ্ডামত আৰু আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাংছাৰৰ লগত আমাৰ MP অমৰ সিং তিছো আৰু MLA ধৰ সিং ৰহাং তেওঁলোকে আমাক বহুত সহায় কৰিলে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিলে সেই কাৰণে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ Dipupen Govintiso Karbi Anglong live